Ya, Kırgız'a zaten daromdu. Kırgız kuş ona şura. Zaten olsun ama kasa. Dodan. Now we are staying in the international village on the Kyrgyz-Tajik border. As you can see, the village market total was burned, and we will speak now with the businessman. 700 binlik tovar vardı, 5 ta холодильник vardı da, praktikte холодильник kalbasa malbasalı холодильnikte turardı. Marojnalar холодильnikte turardı. 5 ta холодильник vardı. Paskı bazaran ötürgen, tön ölgen, olturgen, şuna hiç böyle kalan yok. Bazar yaptı. 100 yolarakta sezonunu aldı, kaçtı, berge kelişki ilaç yok. At. Hazır ayılda kim var internasyonalda? Ayılda yani 3-4 erkekten mal kanını karab ketip atardı. Balдар. Ayaldar yok. Jaş baldar yok. Yok. Karıgartan yok. Yok, karıgartan hammasi ayılda yerden 15-20 kilometre narjaka sayga apatmışlar. Bir jaktan bir ekte uylarga tushgan minomyot nima tushib shipirlari nima bo'lib sınıf qilib. Shunda uylarni ko'rdim. Endi biz ham bugun keldik. Biz endi daha chiqaverdik bo'lsa. Yemi kelib o'tasizlar. Bu yoqda endi yashash ham qiynalib qoldi, to'g'risi. Odam yashash qiynalib qoldi, qotib qoldi, to'g'risi yashashga. Nima qanday qilish kerak? İşkerlik, tirikchilik qilgan keyin jeri sherada boshqa ish yo'q bu yerda. Balдар Rossiyada, yoqda bu yoqda tirikchilik qilib, mash kelib bu yerda. O biz ham qotib qoldik. Qanday ish qilish kerak, dalna ishi bir. Daha qurib, daha ishlash kerak bu yo'q. Yerdan ko'chib ketish kerak bo'sh, o'ylanib qoldik, to'g'risi. Hamma shu o'y xayolda şok esasdan hamma. Hökumatdan nima so'ranasiz? Hökumatdan endi nima deydi? Tinchlik bo'lsa bo'ldi, bizga hech nima keragi yo'q, o'zimizni qurib olamiz kerak biz. Tinchlik ele bo'lsa bo'ldi da bizga. Buna ushul yer qizim ishlatgan детский игрушка magazinida bu yerda общий коляска, buna детский velosipedlar bo'lgan, mana davonchilar bor. Chiqib ketganda где-то bir 200 ming, 300 minglik tovar. Mana eshikda sirtda turgan velosipedlar turadi, beshinchi. Bu velosipedlar bor, buna velosipedlardan ko'pchiligini olib ketgan. Aynekler talqalangan. Ayneklar talqalangan. Buna qo'shma magazin bu yer полный женский kiyim bu. Eşteki kalıptır bir yakta. Külüyle kalıptır. Buna bu yerде buna bu qo'shnining qimdan bir içini chiqib ketdi. Buna qo'shnining детский, bulda детский magazin. Buna onu endi ochib baqagan uchun kuyib chekasi o'zimning magazinimda bu. Bunda sirtala qolibdir. Sidek magazinlar. Bunu açalmaya koyuştur. Açalmaya qolganda ham. Ört taşaganda qishtalib. İçine bu yoqda mana qo'shnilar mana selli magazin bit tovar shunda bir где-то million, 1,5 million tovar bo'lgan. Eng cho'ng magazinda. Bundan bit nimasi kuygan. Mana nasibadagi qo'mshimizning mana продуктовый magazin. Продуктовый magazin shunda hech narsa qolmagan mana продуктовый magazin bor. Shunday voqea bo'lganda men uyim shunday javr qolibdir. Biz kelib qarasak hozir shunday bomba tushgan bu uy qiyirab qolibdir. Shun nima Былтырғы тополоңдадагы үйüm пол тон olib кеткенде үй içindeki emerekleri менен. Эми биздин акыбалы ушундай оор болуп атат, урматтуу кыргызстандыктар. Мына тажиктар менен мисалы үчүн бул элдер жакшы эле жашап атат. Биз тажиктар менен эли менен немебиз жок. Просто бул мына күч түзүмдөрү бийликтегилер эле жакшы келишип, чек араны чечип берсе, ушундай нерселер болбойт беле деген айтабыз да эми. Ушу чек араны алдыңыраак же жакшы тезирээк чечип, тезирээк зымтоп тарпаса, бул дагы эле кайталана берет да. Internasyonel misal için ошол былтыркы тополоңдон бери биздин үйдө биздин айылдардан көп элдер уже көчүп кетти. Россияга, Бишкекке гражданство алып кетип атат. Жумуш жок жаштар. Эч бир ошо былтыркы тополоңдон кийин дагы бизге бир завод же бир эч нерсе курулган жок. Мындай жаштарды мындай иш менен камсыз кылып үй бүлөнү багыш үчүн. Ошонун артынан иш жоктуктан анан мажбур ушундай тополоңдон кетип атат да биздин балдар. Канча үй сатылып атат дедиңиз? Азыр биздин айылда былтыркы жылы 28 үй сатыкка коюлганда ошондон 6 сатылды. Азыр дагы кошулуп 32 үй дагы сатууга коюлуп атат. Азыр ушул күндө бүт сатууга коюлуп турат.
Бирок жылдага караганда үйлөр 40%, 30% баасы арзандап кеткен. Өтпөй дагы. Өтпөй дагы эч ким албайт. Келип жашагысы. Келип жашагысы келбейт. Тажиктер чыгып могул жерде казып мына окоп. Даяр окоп казган мына. Тажиктер биздин боюнча могул жакта позициялар баарын алган бул жерден. Тажиктер мына мен воротомдон киргенде винколдорду алып келип могул жерден баарын даярдап неме кылып ушу жерде оборонону кармап жатышкан. Бул менин үйүм мана. Күйүп толугу менен эч нерсе калган жок. Жашоо ушул бойдон калдык. Азыр бул үйдүн ичине бизди дарбазадан ары киргизбей атышат. Баткенде мына ушундай үйлөр көп. Короосунун бер жагы бир бурчу Кыргызстан, бир бурчу Тажикстан болгон. Интернационал айылында турабыз. Бул менин артымда 5-6 метрден ары Тажикстандын аймагы башталат. Бул жакта болсо Кыргызстандын үйлөрү интернационал айылына караштуу. Мен азыр бу жерден минометтун огунун калдыктарын көрүп атам. Тагыраак айтканда, тышыда мына ушунун ичине огун салып жүрүшөт. 9-ду көрүп атам. Андан тышкары мынакей мынау минометтун детонаторлору деп көрсөтүштү. Ошондой экен, муга от коюп туруп анан кийин атышат экен. Бул ошол биздин аймакты, айылдарды, социалдык мектептерди, бала бакчаларды миномет менен аткылады деген ойлорду, билдирүүлөрдү бышыктайт. Андан тышкары мына могул жерге точиктер жазып кетишиптир. Бул жерде болуп, ушул жерден чабуул койгонун айгинелеп турат.